Upagino kami mah dalam pasangan kami mempertinggikan Tuhanmu tulang nami Rajai Sitangka. Oni maro paparan yukuta si Raja Nebatan na dua to. Anak boru bere ala nunga rojo kuita. Lau mga dobi, ulau dojo ni Raja Pangoro to Margalewao. Asa makata pamaita ison. Misi hami. Ya betul lah. Ala nunga ison. Tulang mula si tanggal, bona tulang si tanggal, bona nyari si tanggal. Ya betul. Dolo mahula-hula na posa si tanggal. Gaya justru lah. Dinau kukoran nami, raja di bulan nami, tulang nami, tulang nami, bona nyari nami. Doa hula nami na foto, ibarat dari si tanggal. Asa hula tuh nami, mereka mau nak berapa. Amang borone bahon matakas di gong kami jujumu. Gak betul lah. Jangan matakas di antara nabidak kami. Lihat kamu jutik di hati. Mau lihat itu lah. Mau lihat mani Tuhan, mau lihat mani kita salutna. Siap kami tulang sidangkan, bona tulang sidangkan, bona niari sidangkan. Raplot gula-gula na poso sidangkan. Suang sangoni mau pumuan di Raja Nebatan narung di Beringron. Rap kami dot bolu bere di bere. Rapa museno hula-hula nami, ima san hula-hula na poso, si tanggang hula-hula nami, ima purba. Karena ini yang kamu cipti di kami. Jadi, takas tu satan di bawah lawan, di bawah kami untuk emana maluku. Orang seperti tadi, ada orang seperti tadi untuk emana maluku. Ada istimewa di bawah orang membelang guna. Tung semua ni benak kita bawah kami, poso orang itu orang nak kami nasional. Suang songoni ma di salun na hamok ka panguron nami. Nang abala igorao kami moras seperti tadi. Ima moras lihat moras gabi. Asal soalun na ita adong matikina orang-orang ka moras seperti tadi kabar pengikulikan. Mau yade gabi cara oras ima songom haba moras seperti tadi siap bona tulang bona niari do tulang. Nuai ni pasal tu hula-hula na posong si tangga. Si pasal tami tu purba narapida saudara tulang. Kalau malah sumber penayo. Jadi songonima usaha kami di Bogor yang aman. Alai asa martarida saluhutna akan digaroruan nami. Marjono no sidokala. Siap tulang mona nyari. Iba jolo kami manon, siap salut nak kabur kami, baru manon tusi bulung-bulung. Ada nyangka hemat waktu, kuasaan langsung tusi bulung-bulung. Ima tidak mau lihat deh. Tapuji matuhata di penguata ulaun adat persahabatan ni namburu nami imam magkasipayong. Na paduahon mau lihat itu sudiri hamok kay bebere kalay nami amang buru nami boto nami di narap kita. Ima manguduro ulaw di namadyo manggohi jojo ni Raja ni Pangurota Ima Margalewao di ulaw persahabatan ni namburu di bangsa sadaryo. So nido toka dongat tubuh nami na udah kami di utang pemarang punta si Raja ni Nebatan nagabi. Jadi di hamu aka laiku songoni nang akay botokku nga songonon ngados roa. Jadi alay tongdo di hutang do kami. Bersugut taduan buru tapan nami kata bodoh Tuhan. Ya betul lah. Goran hata ni nauli hata nadinggan napuron ngaibek kamu bersijagaro di antara nabilang lapatan nyon parrohau kamu ada ruh-ruh ni ada siapa kota asa hata ni pasu-pasu maremero ni ben kamu
asa minista badua mapanglingo man si Borong amat tadi bataran untuk nomor 2 boros mau pinopar na boros sa luna di Maroro don di bek kamu marjabi-jabi asa mardak na majabi-jabi martatam manang baringin boros marihamutot di baringin tupahon nyamat na nomor 2 pula jadi sawani muse do sinijua asa mongmo sinijua mongmo so binawon mana kuliah beho mengalaka seusima damotan akapar saulia sawani muse do sanggar tu sanggar mapori tulungang masa tua sinur mapinahan na pinahamuna gabi na diula di tangamuna di balian say gancang mo umur di hamuna may pensa umadua mahamu saluhun na tungkudian diaryo sawani do akapinok pa saluhun na mano-mano mana sida dia kana persekolahna mono nuk benda matoros na sida saya dapat matutong do sirokan itu tina semua ini masuk siap kami imam markasi tangan sido kau di mana mau lihat kami mah kodong purba. Terima kasih kami Blok Purba untuk pusat hukum seni Perlawan Ngambul maupun Fernando Boris Taiwan. Jadi khusus bagi Bapak Haris, Agung Pananggulangan Haris, sampai tujuan Nasal, Unma Jalan Terbaik. Jadi Sulaiman atas nama Tupuan Purba, Guru Pananggulan, Tupuan itu kita bahwa dihuk dawa pusok dihuk Tupuan Purba, Guru Pananggulan Nadong Kecamatan Tabian Nodokol. Akin adong berikon benda hara bagi-bagi anta langsung dia be bahan nyai alas tahunnya siang doa boy membantu keluarga besar Nepal senai mah hati nami terima kasih mak tupungan di Siraja Nepal narung diberingin di Hamuna keluarga besar dari Baho khususnya Bapak Anisaris kok Bapak Seperdando Rodo Habib di Sohod sepuan Yakutat keparan Raja Nebaton nomor do Habib berhabuk di Roha si Pastor Mauton di Dainamon yakin dok percaya do Habib di Hamuna keparan dua duk tapataruan do tungana persatok kinani lekon damedo hamu tinggal honon di bagasmu yakin do audisi yakin dan percaya molo di bagasat tangiak kamu di Nalaho Bangunahon molo opung di Fernando Boron nunga borap de manda moto Tuhanna totu di Hamuna ma kaparanna budak akas pikiran mula dung tapataruan non ima dainaon sakabe bungan di parna buru beri long ya beringin adong do anggaran dasar nata patuba molo adong pasar batuan ni orang tua sonor Molo tu soni pena butar pasar kami jilok na dua pusuk ni jabi-jabi matok kubulung ni simarlasuna otik sosadia na pinatuban ni buwani sa tungguram nama pinasuna hata parpuli sahada batu Bapak Fernando sahada batu Bapak Siaris iya hata parpuli orang kami di Hamuna keparan na dodon anak boru dohok pahapus aluna dohok parumain asal tiuba air di sumur gajang matunga ini bodar nunga saat terbaru gajang suka jagungun huhut jala si torok pinopar betul asal maka di hari-hari matanggo penyai daiton si toka di Hamuna anak dohok boru dung ada orang kapal paramuna si toka matong yang apa naik itu so di mana kami puan di parna buru beri narong di beri kita mulai dah korkau nami mah siadat persawur patuaun margi tegini dan yang nami pasal tu nami mah ulos si torok rap pegorga mah dan duli mau lihat ya somanon mah perjalanan sudah ngamuna dapat lulus Oma anak guru 5 baru pahongku si Buan Duduk 2 Fernando si Bogoa baru pahongku si anak Parpunga si Haris Don Sibrian Dumian non pahongku si Guru Parpunguan baru Nono
12 baru tu hamu lain nami amang guru nami nama Ramaragi. betul. Tu konimu se tu naboru manang na edani naboron. Betul. Baru tu persinabung muna. Betul. Gimana boleh tarpatu pahami. Jadi asyik tersinggung no. Aladak kamero, kamu maro. Lagi. Betul. Jadi orang boleh terwatahon no kalsiat bilo na moso. Kami tumpak ini asa siting di masih gopang golang-golang pangarahuna tung semoni menawoy tarpatu pahami. Ulos na imadiak daulaw di persormaduan ni naborot asima rohani yang matari bata manggohi madiha mo papasukan. Jadi amang pati nami. Baik nama, baik Para nama. lawas sa ulos mahami tu pinopar ni napuro nami si sa urmaduan. Edena tubu geleng mi managa. Onong urus bapak sahabat Pak, jadi semono emang buru. Perjuluman ini buru nami nilana. Dapat 2 tahun baru mak tuahan nilana. Baru mak tuah kayak buru nilana. Nah bawa paton tu khusus tu bawa puni nasian buru nami. Baru mono tu bawa bisa anak, tu bawa bisa buru. Ono. Amang par musik nami. Gabe. Ala pasal dulu sama hula-hula na poso si tangga. Ala na roro habis ya dulu. Na siya dulu ijo bella kuna. Musik na.
ate mari di betah, mulai ate manang dihita. Terlumbu bimahamu selalu hula-hula nami, rajai sitangka. Mulai mesir tulang nami, bola tulang nami, bola niari nami. Sahat mengusai nama kapali hula-hula nami. Opung duli, opung bor. Dohor punguan nepar. Opung duli, opung boro. Mulai siadam tuda opung. Molo pasu-pasu munai raja sitangka noho pakila lahokkan jara dahaduk dohor lomonami do marodokkan marhidei rezeki molo tung di bek kamu be ekel subin lasmi rohamuna mai mamerek kami raja di pomokon holak kadir pehamu raja nami matong dohor nami mau lihat aleda mangale pahamu dibuat kamu dohor buir asima tuturo hari Tuhan firma boki bolul-bolul pasaloba firma to dinami raja di keleng muna saluhuna langsung nuju-nuju mah nangaka pangamo langsung dibuat kamu di patuan ini namo emena mardudu martamian matotok kamu baman kadilatan asang kia beri kepulian di dai namo mardudu mah kacamama mardudu mah kasanapa mardudu mah nang pagarian parkurasa dihami peparan di dai namo Diana doh di bawah. Dah kola ni raja nang ibang kadi holong muna mereka ni raja di bawah. Di pasar tamu do urus di badan urus di todi urus di kacang rabu jalan urus si orang. Asima rohani Tuhan di kepudian ni dai namo. Gajang berita gabi gajang berita horas. Nalau si lagi holong muna siap kami raja di bawah. Saya tahu sama toron di rabu di ulosima raja nami. Toron ni perpinoparo di pinopar ni. Dai namo. Molo tuk sawani bersama kata pangapuat taringat hopar tu nabi nasahamun. Nahu baik kami. Natal baik kami raja nami. Las marohamun. Hopar nahu jalo kami. Dohorang kami masama ni rumina tua-tua. Tuan namar harta madani agata birubian. Horas mahami raja ni borumuna nama jalo saluhuna pangalian namuna. Maringi berkaja masih tak nabi namun pangalian. Raja nami. Marang nasama dia be. Marsoba kami marsoba huwasi 10 jari-jari di tangan pas 10 jari si majudi marang kasongo dia beraja nami naboyan no roh kami marsoba maradoko kamu molo tu kola kamu na jolope busok baho kami raja nami las marohamuna kami jalan kita yakka partikian dan nama orisan amuna raja nami kamu baru kami dan kamu bersiapata lawan apa namanya anak termasih asa busok kami raja nami hula-hula kami tulang nani bona yang besok soli hula-hula na poso las mardomo madoho punguan ni raja di parga asa umum pangami bek kamu boda sobat
dua ada potan kebakaran. Lobak nama tuh pada wasing bantu dua. Lobak no si luncong lobak so binabuan. Tu dia malah kacamut jawab akka pada potan. Mau lihat kalau koras. Wah, anak boru bobe buwe kami. Gabe. Mau lihat